Nani Badung fil yani dan gajah masa Abraha jija perang kuda jina menghancur Ka'bah Baitullah nang dijajah jiba agama kani Badung fil yani dan gajah masa Abraha jija perang kuda jina menghancur Ka'bah Baitullah nang dijajah jiba agama Rabiul Awal tanggal 12 oh sebab kaji tu bin fajar lahir janjangan Rasul ya Allah di Nangra Mekah tanah mulia gajah meribah jiwa lam kembang Allah yang tolong hantru di tukar gajah dum mate di pohon burung mate di lambung atuh kepala gajah meribah jiwa lam kembang Allah yang tolong hantru di tukar gajah dum mate di pohon burung mate di lambung atuh kepala Robi mulawai tanggai 12 oh sebab kaji terbit fajar lahir janjangan Rasul ya Allah di Nangra Mekah tanah mulia Nabi Muhammad anu yang yatim lagi miskin harta pihana hana musapu harta nekebat ngetulung Allah hansapu marah Nabi Muhammad anu yang yatim lagi miskin harta pihana hana musapu harta nekebat ngetulung Allah hansapu marah Rabiul Awal tanggal 12 sebab kaji